Dobar dan. Moje ime je Hrvoje Prpić. Na početku ću vam reći nešto malo o sebi i o svojoj karijeri. Dakle, ja sam 1997. osnovao HG Spot, većina vas zna za to, i 2007. sam ga prodao. Od 2007. do danas radim kao poslovni anđel, radim sa startupima, radim kao mentor. 2007. sam suosnovao Crane, Hrvatsku mrežu poslovnih anđela, investirao u 5 različitih projekata i radim kao mentor u nekim od ovih riječi koje vjerojatno još ne razumijete, Zagrebačkom inkubatoru poduzetništva, Founder Institute, Seed Campu, Business Plan Contestu na Ekonomskom fakultetu. Prvo bih počeo sa jednim stanjem u državi, znači ovo sve što ćemo danas pričati u stvari će biti moja molba da vas natjeram da odustanete od ciničnog poziva i krenete u državnu nekakvu upravu. Da odustanete od toga govoreći da ste vi žrtve i da vam netko treba pomoći. Hoću vas uvjeriti da imate mogućnosti da sami krenete i da ste vi u stvari te osobe koje će potegnuti državu i potegnuti ovu našu privredu, a ne da plaćate i čekate da vam neko pomogne. Dakle, danas u državi imamo 400.000 nezaposlenih. Kako je Josipović rekao bio prije mene, vi ste u istom košu zajedno sa 400.000 ljudi i 400.000 problema. To koje ste vjere, koje ste nacije, nema nikakve veze. Svi smo u problemima i vi ćete nastaviti zajedno sa njima biti u problemima. Šanse da će se tu nešto promijeniti su vrlo male i nemojte očekivati od države da će vam tu pomoći. Ono što je bitno je da smo mi od prije godinu dana članica Europske unije, da smo dio Europske unije i vi danas više niste niti Srbi, niti Hrvati, nego ste Evropljani. Vaš drugi jezik danas je već engleski, vaše djeci će prvi jezik vjerojatno biti engleski, vaše tržište je europsko i okrenite se tom smjeru, a nemojte gledati na nekakve lokalne, svoje male gradove ili svoje male zajednice, nego gledajte globalno ili svijet danas globalan. Startupi su jedan dio, jedna mogućnost za samozapošljavanje. Danas često čujete startup, mislite na nešto sasvim pogrešno, pomislite na neku tvrtku koja je danas osnovana, recimo primjer kao što je gospodin Bošak ima u pivovaru, to nije startup. Startup je tvrtka koja je stvorena s namjerom da istraži repetitivne i skalabilne poslovne modele, to znači da nešto što možete umnožavati sa svakim svojim kupcem, da vam troškovi ostanu jednaki. Dakle, radi se najčešće o softverskoj industriji, gdje je vrlo jednostavno priključiti novog kupca, gdje ne morate otvarati novi dućan, ne morate proširivati tvorničke kapacitete, nego, na primjer, zakupite dodatni prostor na cloudu kako vam dolaze novi kupci. Dakle, startupi su jedan podskup tvrtki i danas ćemo govoriti uglavnom o tome. U svijetu startupa postoje nekakvi pojmovi koji nisu poznati ljudima izvan tog svijeta, pa ću vam samo za sada neke nabrojati, to su poslovni anđeli ili business angels, venture capital, private equity, super angels. Oni koji ne studiraju ekonomiju, o tim pojmovima nisu do sada čuli, pa ću vam reći malo par riječi vezanih za to. Dakle, poslovni anđeli su najčešće ljudi koji su uspješni poduzetnici, koji su ostvarili nekakvu karijeru, najčešće prodali svoju tvrtku, skupili nekakav kapital i taj kapital odlučili ulagati u mlade ljude u startupe. Danas u Hrvatskoj postoji udruga poslovnih anđela koja djeluje sa poslovnim anđelima, uloženo nekakvih do sada, mislim da je nekakvih 13 ili 15 projekata, ali osim toga što djeluje, što poslovni anđeli ulažu novac, ono što je još bitnije, oni daju svoje mentorstvo i oni daju kroz razne inkubatore mogućnost startupima da prosperiraju. Venture capital u Hrvatskoj, ako ima iti jedan, onda i taj jedan ne djeluje kako bi trebao. Venture capital su fondovi koji dolaze nakon startupova, ulažu od $1 milijun pa prema više. Nekakav je trend da se ta brojka smanji, ali vrlo je velika razlika između američkog tržišta i Evropske unije. U Evropskoj uniji su venture capital vrlo konzervativni i jako teško ćete od njih dobiti novac, dok je u Americi, u Silicon Valley, potpuno drugačija situacija, ali vam mogu reći da ćete se jako dugo načekati da dođete do trenutka
da vam venture capital zatreba, tako da nemojte ni pomišljati o njima, nego se razmišljate samo o business angelima. Za sada, private equity je druga skupina, odnosno venture capital je podskupina private equity-a. Radi se o fondovima koji uglavnom ulažu u nekakva real estate, znači stanove, zemljišta, kuće ili turizam ili nekakve takve konzervativnije poslove, tako da private equity postoje 2-3 fonda u Hrvatskoj, međutim oni također nisu dio startup scene, iako možda zvuče poznato. Super Angels je skupina posljednjih anđela u Silicon Valley, koja je ostvarila milijarderske svote, dakle zaradili su milijarde, ne milijone, i oni ulažu puno veće iznose nego što su to business angeli, vrlo rijetko ćete da ćete ih uopće sresti, to se radi recimo o ljudima tipa Mark Zuckerberg, Elon Musk i tako dalje. Dakle, vidite ih po novinama, ali ih nećete vidjeti. Druga dva pojma su inkubator i akcelerator, vrlo često ćete se s time sresti. Inkubator je, ja bih rekao, mlađi brat akceleratora. To su mjesta na kojima možete dobiti radni stol i kompjuter i pristup internetu, međutim ono što je bitnije od toga svega je mentorstvo. Dakle, tamo ćete dobiti mentore koji će vam pomoći oko vašeg startupa, koji će vam dati nekakve savjete, uputiti vas kuda da krenete i ispraviti vas u nekim greškama, da ne morate ponavljati ono što je većina tih poduzetnika napravila. Akceleratori su korak više. Trenutno u Hrvatskoj djeluje samo jedan Founder Institute. Oni vam nakon što završite taj nekakav semestar u tom inkubatoru, odnosno ovoga puta akceleratoru, pomažu i pronaći financiranje. Dakle, Founder Institute će jednom ili dvoje najboljih pomoći da dođu do Silicon Valley, dakle do područja tamo oko San Francisca, i gdje ćete moći predstaviti svoj projekt ispred stotina investitora, nekakva situacija koja se gotovo nemoguće može ostvariti samostalno bez potpore Founder Instituta ili bilo kojeg drugog akceleratora. Bootstrapping, kako je naslov ovdje kaže, pull oneself over a fence by one's bootstraps, to je najčešći način rada startupa na početku. I taj bootstrapping, to označava rad u kojem ne dobivate nikakav novac, nikakvu pomoć od nikoga, osim radnog stola i mentoriranja. Na bootstrapping se pripremite, jer je on vrlo, vrlo bitan i vrlo dugotrajan i to je, kao što sam rekao, najčešći način da uspijete sa svojim startupom. Dakle, bootstrapping je razdoblje u kojem radite besplatno na svojem projektu i nitko vam u tome trenutku ne pomaže drugačije osim radnim stolom, nekakvim uvjetima ili savjetima. E sad, kad smo prošli te nekakve osnovne pojmove, sad da pokažem faze startupa. Dakle, startup ima 5 faza, neki od njih dođu do zadnje 5. faze. Kad se uhvatite te zadnje faze, onda je to veliki uspjeh. Prva faza je ideja, druga je prototip, treća je prodaja, četvrta je točka pokrića i 5. je izlaz. I sad ono što je najbitnije je koliko traje koja faza. Dakle, prva faza ideja traje otprilike oko 3 mjeseca intenzivnog rada. Nije stvar samo ideje. Dakle, vi možete danas doći na ideju da proizvodite pivo, kao što je gospodin Bošnjak rekao. Međutim, najčešća greška početnika je da krenu proizvoditi pivo prije nego što su pitali publiku želi li publika to pivo ili ne. Dakle, ono što ćete naučiti na Business Plan Contestu ili Founder Institutu je da istražite tržište jako dobro, istražite svoju konkurenciju. Meni se jako često pojavljuju mladi ljudi sa svojim idejama koje već postoje na tržištu. Evo reći ću vam jedan najčešće spominjanu ideju je idemo napraviti website u kojem ćemo spojiti radnike iz građevine, odnosno majstore popularne, sa ljudima koji traže poslove u kući. To je najčešća ideja, jedno 5 puta je već pokušano u Hrvatskoj i nijedanput nije uspjela, a objasnit ću vam zašto. Zato što ljudi ne uzimaju majstore bez preporuke. Dakle, nitko neće uzeti majstora bez da mu ga je netko preporučio. Prema tome, ideja da će netko pronalaziti majstore preko interneta propada u samom početku. Ono što ćete naučiti na Founder Institutu i Business Plan Conceptu, pogotovo u Founder Institutu, je da dobro istestirate svoje tržište, da dobro pitate svoje krajnje kupca,
želi li on taj proizvod koji vi mu nudite. Druga faza je prototip, radi se o 1 do 3 godine. Najčešća mjesta za to su razni inkubatori, kao što je SeedCamp u Berlinu ili Londonu, ili Zagrebački inkubator poduzetništva koji vam nudi 3 do 6 mjeseci nekakvog mentorstva i opet kažem stola radnoga. Neki od uspješnih start-upova koji budu prepoznali Zagrebačkom inkubatoru poduzetništva će biti financirani sa nekakvih, ja mislim da je skupio nekakvih 60.000 funti za ovu godinu, razlikovat će se iznosi od startupa do startupa. I sad ona najbitnija faza je prodaja. Dakle, to je ono čemu vi svi u stvari trebate težiti, kako taj vaš proizvod prodati krajnjem kupcu. To je osnova cijele priče, faza 3. Nakon nje dolazi faza 4, točka pokrića. To je trenutak u kojem vaša prodaja preraste iznose vaših troškova i kada više ne morate ulagati novac u taj svoj startup. Ta točka pokrića, kao što ćete vidjeti, dolazi 3 do 5 godina od ideje. To je jako veliko razdoblje. Ko što sam malo prije rekao, bio bootstrapping je najčešće jedina mogućnost do tog trenutka. Dakle, budite spremni na 3 do 5 godina rada bez plaćanja. Zato se obraćam najčešće studentima, jer stariji ljudi su teško na to spremni i dakle, jedino u stvari ljudi u tom nekakvom razdoblju 20 do 30 godine imaju i mogućnosti i snage i energije da prođu toliko da je veliki put. I onda naravno ta faza 5, to je taj exit popularni. U Hrvatskoj je napravljeno samo 3 exita, Damir Sabol sa Iskonom, ja sa HG Spotom i Nenad Bakić sa Posao HR-om. Dakle, to nije događaj koji je čest. Vani također, kada čujete da neko ima exit, to je veliki događaj, to je vrlo rijetko u karijeri, pogotovo kada vidite ljude koji su imali 2 exita. Taj događaj traje 10 do 12 godina od ideje, jako je teško izdržati taj cijeli put, ali druga alternativa vam je traženje posla po državnim službama, biti dio od onih 400.000 ljudi nezaposlenih, a kakva vam je šansa da baš vi od 400.000 nađete posao, znate i sami. Sad ću vam objasniti recimo ono što se pokazat ću vam jedna od lekcija koju se uči na Founder Institutu, to je jedna od prvih lekcija kako se rafinira ideja. Dakle, da bi došli do jedne ideje, trebate smisliti 25. 10 njih se evaluira, 5 se istraži tržište, 3 diskutirate sa svojim prijateljima i kad ste našli tu jednu, to je ona koju ćete ganjati sljedećih 10 do 12 godina dok ne dođe trenutak exita. Dakle, nemojte se uloviti za prvu ideju, nego morate pronaći više njih, jer ova jedna, ovo je vaš život sljedeći. Dakle, sljedećih 10-12 godina, što je jako puno. Razmislite gdje ste bili prije 10-12 godina. Druga jedna od tema je istraživanje tržišta. Dakle, kako se ta vaša ideja potvrđuje. Postoje u stvari 3 tipa ideja, to su business to customer, business to business i postoji treći business to business plus business to customer. Naprimjer, jedna treća ideja je kada imate jedan oglasnik u kojem tražite poslovne subjekte koji će prodavati nekakvu uslugu krajnjem kupcu, dakle radi se o business to business plus business to customer. Izbjegavajte tu treću ideju jer je vrlo često ulazite u situaciju kokoš jaje u kojoj ne možete naći dovoljno poslovnih subjekata koji će biti zainteresirani za vaš projekt jer nemate dovoljno krajnjih kupaca i obrnuto. Krajnji kupci neće biti zainteresirani za vaš projekt jer nemate dovoljno poslovnih subjekata. Dakle, okrenite se ili business to customer, to su vam nekakvi razne aplikacije namijenjene krajnjim kupcima, ili business to business, to su nekakve aplikacije ili poslovi namijenjeni poslovnim subjektima. Da biste istestirali svoju ideju u business to customer segmentu, napravite anketu na 500 korisnika. Pazite, 500 korisnika je veliki broj. Nemojte misliti da sa 50 korisnika možete dobiti nekako jasno mišljenje o vašoj ideji. Potrebno je 500 ljudi da vam da
nekako svoje mišljenje da bi vi zaključili je li to stvarno istina da je vaša ideja dobra ili nije. Reklame na Facebooku nisu danas skupe, to možete napraviti za $30-40 i 25 i više intervjua. Intervju znači jednosatni razgovor sa krajnjim kupcem da vidite da li je to njegovo mišljenje stvarno ili nije. Ja ću vam reći jednu vrlo čestu grešku u tim anketama i da postavite pogrešno pitanje. Jedan primjer je, zgodna cura prilazi vam na sred ulice i pita vas da li želite kupiti iPhone. Vi naravno odgovarate da, a kad vam kaže dajte mi 50 kuna predujma za taj vaš iPhone, vi ćete reći pa ne bi baš sad dao 50 kuna. Dakle, u prvom trenutku ste dali lažni odgovor zato što je osoba koja je prišla simpatična, zgodna, sviđa vam se, uopće ne razmišljate o iPhone, razmišljate samo o toj osobi i zbog toga dajete pogrešan odgovor i ako vi krivo formulirate vaše pitanje na anketama, dobit ćete pogrešan odgovor. Ako pitate da li biste htjeli koristiti moj portal koji radi to i to, dobit ćete odgovor da. Ali ako pitate koliko često ćete koristiti taj portal i da li ste spremni to platiti, onda je odgovor najčešće drugačiji. Dakle, dobro razmišljate o postavljanju pitanja u tim anketama. U business to business morate porazgovarati sa 20 eksperata u domeni iz barem 10 tvrtki i ono što je bitno i što je jako teško je dobiti 3 pisma namjere. Dakle, da vam 3 tvrtke napišu pismo i poštambiljaju ili potpišu i kažu da nas ovo interesira, kada dođe trenutak mi ćemo kupiti taj proizvod. Tek onda možete biti sigurni da je vaša ideja točna i dobra. Neke opće osobine dobre ideje su skalabilnost, niša i veliko tržište. Skalabilnost je ono što sam rekao. Dakle, kada dođe drugi kupac, da ne morate otvarati drugu trgovinu, znači ako vas je 5 zaposleno u tvrtki, da drugi kupac ne znači da vas je zaposleno 10, da treći kupac ne znači da vas je zaposleno 15, nego to znači da broj kupaca, odnosno promet koji raste, nije proporcionalan sa rastom zaposlenih. Znači, ako ste prvog kupca odradili sa 5, drugog sa 6 ljudi, trećeg sa 7, to je u redu. Ali ako ste napravili prvog sa 5, drugog sa 10, trećeg sa 15, to nije skalabilno. Zato su najčešće softverske danas industrije u startup svijetu, zato što je skalabilnost vrlo jednostavna i jeftina. Niša je pronađite neko polje koje danas niko ne pokriva. Ima ih jako puno, vidjet ćete to kroz startupe, ko se malo dublje zadubi. Jako puno startupa pokriva razne niše koje u ovom trenutku niste svjesni, ali kada malo dublje istražite to tržište kojim se želite baviti, vidjet ćete da se uvijek nađe nekako malo mjesto gdje se vi možete smjestiti. I treće, vrlo bitno, veliko tržište. Opet ću se vratiti na Europsku uniju. Mi smo danas dio Europske unije. U malim, lokalnim sredinama kao što je Hrvatska ne možete napraviti posao. Ako želite cijeli život raditi za plaću od 4-5 tisuća kuna, onda ostanite. Radite, tražite mjesto državnoj službi. Ako želite napraviti nešto u životu, a imate tek 20 i nešto godina, onda se okrenite velikom tržištu, globalnom tržištu. Koji je najveći neprijatelj startupova? Dakle, tu imamo 4 grafa. Ovo predstavlja jedan početni period dvije osobe, jedna koja je odabrala put u korporaciji i jedna koja je odabrala put u startupima. Ono što vidimo, ova siva linija, ne znam koliko se vidi, ali ovako ide, ona predstavlja količinu rada uloženu u startup kroz nekoliko godina. Ovo plavo ovdje predstavlja količinu novaca dobivenog iz tog startupa. Kao što možete vidjeti, jako puno rada, jako malo zarade. Ova crvena linija označava rad osobe koja se zaposlila u korporaciji. Dakle, on je otprilike konzistentan, 182 sata u mjesecu, plus dodajemo godišnje, odnosno oduzmimo i dobit ćemo manje više jednu liniju. Ovo zeleno je novac, odnosno plaća osobe koja radi u korporaciji i ona naravno kreće iz neke niže pozicije, sa vremenom se ta crta povećava. Ono što vidimo ovih par godina definitivno nije u prednosti startupa, nego je u smjeru korporacije.
Međutim, sada vidimo promjenu na jednom većem modelu, dužem, gdje prihod startupa u jednom trenutku naglo raste, to se događa najčešće oko 7. do 9. godine, a udio rada pada i nakon jednog trenutka, u jednom trenutku pada daleko ispod osobe koja radi u korporaciji, to možete vidjeti kod mene recimo. Dok udio rada osobe koja radi u korporaciji s nekakvim 30-40 godinama čak i raste, da bi s vremenom se vratio nekakve standardne iznose, a prihodi u nekakvom top vrhuncu vašeg rada u korporaciji, tim nekakvim 40 godinama, su na vrhu da bi sa vremenom pali na jako niske grane s vašim 50-60 godinama. Kad ste sretni da vas uopće netko drži u korporaciji. Warren Buffett je jedan od najčešće na drugom mjestu po bogatstvu. Njegov način rada je da ulaže u druge ljude. On ima 3 kriterija po kojima ulaže u osobe. To je da li bi se kladio na tu osobu ili ne. Dakle, osobni kontakt, porazgovara sa čovjekom, intervjuira ga i kaže sam sebi da li bi htio se kladiti na njega ili ne. Drugo je energija i treće inteligencija. Ono što je bitno naglasiti kada on govori o inteligenciji, da se radi o nekoj, ono što mi kažemo ovdje, seljačka inteligencija, dakle jedna prirodna inteligencija, ne naučena inteligencija, nego ono što možemo vidjeti po selu bez educiranih ljudi kad vidite neko inteligentno. Energija je ovdje jako bitna, dakle za ono što sam govorio bio, najveće šanse za uspjeh ima upravo mladi ljudi, jer stariji polako gube energiju sa vremenom. Sada ću vam pustiti, ne vidite, nisam isprobao ovo, ne znam da će raditi. Hoće, odlično, zvuk će možda biti tiši pa ću ja pripričati. Dakle, marshmallow test je jedan od testova koji je Warrenu Buffettu vrlo bitan. To je jedan standardni psihološki test, ko se bavi psihologijom već ga je čuo. Radi se o testu u kojem se male djeci daje mogućnost da ili pojedu taj marshmallow koji su dobili, ili ako pričekaju dok se ova gospođa ne vrati iz prostorije, dok se ne vrati ponovo u prostoriju, i ako ga tada nisu pojeli, dobit će 2 marshmallowa, pa će moći pojesti 2. Dakle, to je test za odgođeno zadovoljstvo. Dakle, kao što možete vidjeti ovdje, djeca jako dobro gledaju u taj marshmallow, pa ću sad malo pustiti jedan trenutak da pogledate. Ne traje dugo. Evo, kao što vidite, mala djeca odustaju, nemaju taj nagon za odgođenim zadovoljstvom. Aj, neka stari odustane. Koji je to vremenski period? 10 minuta se čeka. Da, ili izgleda privlačno za djecu. Molite? Ili izgleda privlačno za djecu. Da, izgleda, da. A ne izgleda, vi ste marshmallow da izgleda privlačno. Očito je simpatičan, evo vidjet ćete dosta njih koji su na kraju odustali. Dakle, ovdje još nije ni napustila gospođa laboratorij, recimo smo sobu
a curica je već odustala. Dakle, sad mi je žao što ne mogu privrtiti, ali mislim da je sad već dosta vremena. Dakle, evo sad stiže i drugi. Ovaj dečko uspio izdržati i evo dobiva drugi i sad će ga pojesti. Dakle, kao što ste vidjeli, neki ljudi imaju mogućnost tog odgođenog zadovoljstva, imaju mogućnost čekanja i strpljenja, neki ljudi nemaju. Warren Buffettu je vrlo bitno da ljudi koji on ulaže imaju tu mogućnost. To se naravno ne može testirati više na odraslim ljudima, jer će odrasli ljudi to izdržati, to se testira na maloj djeci. Međutim, taj marshmallow test se testira na odraslim ljudima kroz razne druge psihološke testove i neki od nas su skloni tome da mogu trpiti neko vrijeme pa da kasnije dobe duplu nagradu, neki od nas nisu. Ako želite biti poduzetnik, ako želite biti dio startup scene, morate imati mogućnost trpiti i čekati da bi to vaše zadovoljstvo došlo kasnije. Ukoliko sam vas uspio privući ovime da se, za razliku od Sinišinog poziva, pridružite državnoj službi, ili mislite da je možda bolje krenuti kroz nekakve manje tvrtke koje nisu startupi, koje su lokalni, kao što gospodin Bošnjak ima u govoru, sljedeći koraci su Founder Institute, Business Plan Contest, ili da izradite, ukoliko ste tek na ideji, javite se Founder Institute koji počinje baš upravo sad, za sljedećih nekoliko dana, tako da se brzo odlučite na to. Ne morate imati ideju da biste se tamo prijavili, pomoći će vas oni oko toga. Business Plan Contest mislim da je počeo već u 9. mjesecu, to bi stvarno morali pogledati. Radi se o programu jednom u koji su vezani svi fakulteti, barem Zagreba, koliko znam, mislim da je bio i Osijek i Varaždin, tako da se malo informirate oko toga. Ukoliko ste već prošli sa idejom, imate prototip nekakav, a već su mi se javili tu ljudi koji postoje tako, koji imaju već prototip, nastavak vam je taj bootstrapping, odnosno nastavite raditi na svom prototipu, ili se prijavite u ZIP, ili ako stvarno mislite da imate vrhunski proizvod, onda se javite u Seedcamp. Seedcamp je jedan od možda 2 najbolja akceleratora na svijetu, vrlo malo primaju projekata, radi se o projektima iz cijele Europe. Iz Hrvatske ove godine ušao jedan unutra u konkurenciju, Farmer, on je recimo jedan od najpoznatijih koji je prije nekoliko godina ušao u to iz Osijeka, isto tako pokazao da se u malim sredinama može napraviti veliki posao. I javljate se na razne evente, od Pamis festivala, sada imamo Zagreb Invest i takvih raznih eventa, pratite malo to po Facebooku, javljate se sa svojim idejama tamo i možda kroz to ćete upoznati i mentore i svoje nekakve studente koji se isto time bave, koje mogu pomoći oko toga i razviti s vašu ideju. I sad još jedna sekunda prije nego što završimo. Dakle, najčešće pitanje poslovnim anđelima je kad ću ja dobiti novac? Dakle, poslovni anđeli, iako imaju ime anđeli, nisu baš anđeli, oni su poslovni ljudi, ulažu u vaše tvrtke zato da bi od toga zaradili. Dakle, novac će doći od prodaje usluga i proizvoda, a neće doći od poslovnih anđela. Poslovni anđeli će u vas uložiti u onom trenutku kada vide da će iz toga imati nekakvu korist. Oni će uložiti da multipliciraju vaše prihode, a ne da ih stvore. Ukoliko ste dokazali da vaš sustav radi na 10 ljudi, onda će se pojaviti poslovni anđeli da mogu da se to multiplicira na 100 ljudi. Ukoliko upali, onda će se multiplicirati na 1000 ljudi i tako će ići korak po korak. Kao što sam rekao, nakon poslovnih anđela dolaze i venture capital fondovi, ali o tome nemojte još razmišljati, dugi put do toga. I za kraj bih samo rekao jednu izjavu koja se često provlači kroz naš startup svijet, to je biti poduzetnik, znači živjeti nekoliko godina na način na koji nitko ne želi, kako bi mogao provesti ostatak života na koji većina ne može. Ukoliko se odlučite na to, zapamtite jako dobro ovu rečenicu. Evo, puno hvala.
prilika da Hrvoja nešto pitate i da dobijete konkretan odgovor od čovjeka koji zna o čemu se radi. Evo, Milica, ajde. Milica, mene zanima koji su ukratko bili vaši glavni kameni spoticanja dok ste postizali tu karijeru i kako tu ukratko teku? Vaš primjer. Pa dobro, mislim, ja sam sa HagSpotom počeo stvarno sa 800 maraka u džepu, dakle 400 eura danas i radio tih 400 eura, euro po euro prema gore. Dakle, puno je bilo tu problema, naravno tako ide stalno u poslu, puno se radi, svaki problem se mora riješiti, vrlo je bitno da krajnji kupac nikad ne osjeti vaše probleme, dakle ako ste mu obećali da će do 10 sati ujutro sutra nešto biti, a vi vidite da imate problema i da ne stižete, onda te noći nećete spavati. Dakle, krajnji kupac sutra u 10 to mora imati, jer je on najbitniji. Možda stvar jedna univerzalna poruka je da je krajnji kupac najvažniji. Vi ste njegov rob. Vi niste njegov davatelj usluge, vi ste njegov rob. I kad se tako postavite u poduzetništvu, onda vam je svaki put uspjeh garantiran. Ok, dalje. Nema pitanja? Ajde, Dušan. Dušan, zanima me kako država gleda na naše startupe, da li ih prepoznaje kao potencijalno značajan segment gospodarstva Republike Hrvatske i kao značajan izvor zapravo proračuna. Ok, opet se vraćamo dakle, na državu i Europsku uniju, nemojte očekivati pomoć nikako od njih. Znači, puno ćete imati tapšanja po ramenu, raznih nekakvih priča da će vam pomoći, nemojte razmišljati ni o EU fondovima. To su uglavnom vrlo birokratske okoline u kojima ćete trošiti jako puno vremena na razne papirologije, na razne izvještaje, umjesto da se posvetite poslu kojim radite. Dakle, ja bi osobno savjetovao da izbjegavate državu, državne službe, EU službe i okrenete se krajnji kupcu, okrenete se tržištu. Može, gospodin? Ja bih postavio jedno pitanje, a najprije da se predstavim ljudima koji me ne znaju. Ja sam Vujarin Masnikosa, magistar sam pravnih nauka. Inače, nekad sam bio pitomac privrednika u Srbiji, sad sam predsjednik udruženja privrednikovih pitomaca i poput Hrvoja imao sam tako neki razvojni put. Još uvek nisam u toj ideji uspeo da napustim posao kojim se bavim, ali ozbiljno o tome razmišljam. Postavio bi jedno pitanje, pre svega imajući iskustvo Hrvoja i zbog predstavnika koji su danas tu. A nadovezao bi se na pitanje kolege vezano za državu. Neću da pitam šta je ono, i slažem se u potpunosti, da uopšte ne treba očekivati pomoć države u realizaciji te ideje. A šta je ono što je vas sa stanovišta države ometalo i sprečavalo u razvoju vaše ideje? Šta je to što vi smatrate da bi država u nekom birokratskom smislu mogla da pomogne da ne radi, da se uzdrži, da ne smeta preduzetnicima u njihovom napredovanju, jer takvim napredovanjem oni pomažu državi? Znajući iskustva iz nekih evropskih zemalja, a imajući u vidu pre svega situaciju u Republici Hrvatskoj i u Republici Srbiji, čini mi se da naši državni organi, poput poreske uprave, raznoraznih inspekcija, znači, umesto da pomognu preduzetniku, sada smo čuli ovde devojke sa stomatologije, gospodin je završio šumarski fakultet. Sigurno, kada razviju svoj posao, susreće se sa tim da nisu, recimo, ako je ona liječnik, stomatolog, otvori ordinaciju, kupi svu opremu koju ima i onda joj dođe zdravstvena inspektorka i kaže: pa vi nemate knjigu zaraznih bolesti, kazna za to je, recimo, u Srbiji 5000 eura. Verovatno je slična kazna tu. Naravno da treba imati tu knjigu zaraznih bolesti, ali sigurno da će pre svega to biti obaveza za ginekologa, dermatovenerologa, da kod stomatologa to nije prvi slučaj gde to treba. Zanima me pre svega, imajući u vidu vašu vrstu posla kojom ste se bavili,
ona je nova. Da li ste tu imali nekih nerazumevanja od strane državnih organa? Ja sam sad u poslu u različitim poslovima, od 1997. do 2007. u HGSpotu koji je bio retail, koji je imao hrpetnih takvih nekakvih inspekcijskih zahtjeva i sad radi sa startupima, ko što ne znam, neki od vas znaju, ja sam preselio jednu tvrtku u Englesku, počeo sam raditi sa engleskom državom, razlike su ogromne. Dakle, toliko su razlike velike da su nepremostive. Davati savjete nekakve državi šta da napravi, kakve promjene je jednostavno danas više nemoguće, jer naša država je daleko, ja bih rekao jedno 30 godina iza anglosaksonskog svijeta. Ne radi se tu samo o Hrvatskoj, tih problema imaju i Francuskoj, Nizozemskoj različitih, čak i Njemačka nije imuna na to. Radi se o jednom anglosaksonskom pravu, vi ste pravnik pa znate, koji je potpuno drugačiji, gdje za razliku od kontinentalnog, ako nešto nije definirano, onda je to kažnjivo, dok je tamo ako nešto nije definirano, onda to znači da to nije ni kažnjivo, onda ste slobodni. Tamo ste slobodni uvijek, a ovdje ste slobodni unutar nekakvih okvira koje su zakonski propisane. Da li uopće moguće Hrvatsku promijeniti na način da bude takvog oblika, ja osobno mislim da je nemoguće. Zbog toga taj anglosaksonski svijet i napreduje toliko brzinom i kada pogledate danas investicije u Velikoj Britaniji, Americi, Irskoj, dodat ću tu Izrael koji nekako onako spada drugačije, čudno u tu cijelu scenu, jer nije anglosaksonski, ali očito imaju taj način razmišljanja, je nevjerojatan u odnosu na ostatak Europe, da ne govorimo o ostatku svijeta. Dakle, čak i Njemačka kasni nekakvih 15 puta u investicijama odnosno na Veliku Britaniju, a samim tim naravno i ti zakonski okviri to ne mogu pratiti. Odnosno, tamo nema zakonskog okvira. Ako vam dođe inspektor, on će vas ono pomenuti i reći će vam šta da radite. Kod nas će vas naravno kazniti, jer ste vi sami trebali biti svjesni toga da nešto morate imati. Evo, takva je razlika. Znači, vi kad uđete, evo jučer smo baš razgovarali o jednome, znači, radite li u stanu, vi morate zalijepiti naljepnice po vašem stanu, ako je to tamo i firma, gdje je nužni izlaz za nuždu, jel? Kao da ne znate gdje su vam izlaz iz stana vašega, jel tako? Iako ste sami u toj tvrtki, sami ste u tom stanu, dok u Engleskoj sam hodao bio po raznim tvrtkama koji imaju stropove 2,20, kose stepenice, vrlo uske stepenice, očito ih ljudi puštaju raditi, niko nikom ništa nije rekao. Tako da kažem, teško uopće možemo očekivati da će biti nekakvih promjena u ovoj regiji, općenito u kontinentalnom dijelu Europe u odnosu na kako to rade u Engleskoj, Irskoj ili pogotovo Americi. Samo. Mogu ja. Lijep pozdrav svima, moje ime je Miroslav, 25 godina, absolvent informatičkog fakulteta u Rijeci, znači pitanje za vas. Želim se priključiti vašoj firmi, treba mi ideja, treba mi vrijeme, koliko mi je novaca potrebno za početak. Mi smo je došli pitati za posao. Nema tu priključivanja moje firmi. Znači, vi imate svoju firmu, vi morate sami naći ideju, vi morate sami naći novac, a mi ćemo vam davati, evo kaže se jedna ovak poznata izrečica u Silicon Valley koja je prepuna start-upova i prepuna investitora, kada tražiš novac, pitaj za savjet. Kada želiš savjet, pitaj za novac. Dakle, isto tako ste mi postavili pitanje koliko mi novaca treba. Treba vam koliko vi mislite trošiti. Ako vi izdržite 3 do 5 godina sa 1000 kuna mjesečno, onda vam treba koliko? 36 do 48.000 kuna, jel? Ovisi o vama na kakav standard ste spremni. Da li će vam roditelji pomoći, da li ćete živjeti kod roditelja za tom razdoblju ili nećete, tako da sve ovisi o vašim troškovima. I htio bih napomenuti da radim još u nekoj našoj hrvatskoj kompaniji. To je jako dobro. Mislim, ja sam svoj posao pokrenuo bio tako što sam radio u tvrtki i paralelno sa tim radio svoj posao. Jel? I to je trajalo jedno godinu dana. Dok se nisam osamostalio, sam vidio da je dovoljno prihoda stiže iz tog smjera da bi se odlučio postati samostalni. Ko što će gospodin Bošnjak vjerojatno u jednom trenutku odlučiti i reći ok, ovo je super, imam tu stalni posao i tako dalje, ovo je moj hobi, ja ovo volim, radit će vjerojatno više nego tamo, ali će mu biti draži i bit će sretniji. Tako da je dobro raditi na nekom poslu i paralelno raditi i ovo. Ajde, Mirko, reci. Evo samo još jedan komentar, kao netko je prošao FI, nisam prošao, koji je svi startup kao propao, na startupu su jako puno posla i jako puno truda i često propadaju. Možda Hrvoje nije to rekao, jedan od 10 će mu uspjeti, ali valja probati i jako puno se nauči.
i ja preporučujem sve te edukacije, FIZI, tamo stvarno ima fantastičnih ljudi. Što sam htio pitati Hrvoja je, možeš ti možda reći par savjeta nekih područja koji su sada aktualne, recimo to tako, u kojima postoje dobre mogućnosti, u kojima se tržište kreće prema njima, kako bi ljudi dobili neka grube crte u kojim područjima da traži svoje. Ja godišnje pregledam 300 do 500 projekata. Projekti koji su interesantni dolaze iz svih različitih segmenta. Vi ne možete vjerovati, ne možete uopće pomisliti da bi se tu moglo naći nešto. Jedan od jako dobri koje sam sreo bio u zadnjih tjedan danas, koji sam stvarno oduševljen i spreman se čak investirati u njega, je jedna mala aplikacija koja pomaže roditeljima toddlera, znači to su djeca od 2. do 5. godine, mala djeca, pomaže im da naprave nekakvu igru, zanimljivo, znači rezanje nekakvih kolaža ili nešto, temeljeno na materijalima koje oni u tom trenutku imaju kod kuće. Znači on piše u aplikaciju, ja imam škare, imam vruće ljepilo i imam plastelin. I iz toga dobije 10 primjera igara koje može igrati taj roditelj sa tim svojim djetetom. To je vrlo interesantna, jednostavna aplikacija koju kombiniramo nekakve dizajnerske mogućnosti tog dizajnera i nekakve psihološke, da bi rekao, edukacijske nekakve igre od psihologa koji radi u vrtiću, koji je osmišljavao te ideje. Dakle, ideje mogu doći iz svakakvih segmenata. Evo, ne znam koliko ste svjesni da je prije 4 dana Photomath od Damira Sabola slučajnošću došao na prvo mjesto na svijetu u besplatnim aplikacijama za iPhone. Da vam odmah kažem da se tu radi o vrijednosti od 100 milijuna do nekoliko milijardi dolara vrijedna aplikacija u ovom trenutku, u kojoj su oni uložili vrlo malo. Njihov cilj uopće nije bio da naprave to je bila paralelno njihova glavna ideja bila slika i plati, to ste vjerojatno čuli od Erste banke ili PBZ-a, PhotoPay, i iz toga su se za jedan TechCrunch, znači jedan od eventa koji sam napomenuo da se javljate, napravili izvedenicu Photomath koja slika matematički zadatak i daje vam rješenje i postupak kako se taj zadatak rješava. Ljudi su se oduševili sa tim i u trenutku, u 4 dana, samo 3 dana, pardon, dakle prvi dan je bilo 100.000 downloada, drugi dan 500.000 downloada, treći dan 2 miliona. Dakle, 2 miliona, danas ih je opet 2 miliona, jučer, pardon, baš sam pitao bio ponovo. Dakle, radi se o aplikaciji koja u ovom trenutku sada već počne vrijediti 100 miliona dolara, ako ovako nastavi vrijedit će 500 miliona dolara, milijardu, 2, 3. Sasvim slučajno. Dakle, našli smo se tu nekakvom odgojnom, slika, matematika, negdje u nekom polju koji uopće vam nije mogao na početku ni past na pamet. Onda se ne mora petljati sa vama. HGspot je od uvijek bio okrenut malim kupcima i malim tvrtkama. I u to vrijeme, zamislite 90. godine, kada je većina toga bila okrenuta državi, kada je većina potrošnje, kao što je i danas, dolazila iz smjera države i velike tvrtke. HGspot nikad nije prodavao velikim tvrtkama. Zato što me nije to zanimalo. Upravo zbog toga. Zato što su moji uvjeti, ja sam davao bio tada niske cijene, visoku kvalitetu, ali nije me zanimalo onako kako se radi danas sa državom, kako se od uvijek i radilo. Dakle, ne morate raditi sa državom, pogotovo otkad smo dio Europske unije, kada je vaše tržište prošireno na 500 miliona ljudi. Ne na 4 miliona više kao danas, kao prije godinu dana, nego na 500 miliona ljudi. U redu odgovor. Dakle, ne petljati se s državom nikad ju prodajete, nego joj nemojte prodavati. Imate druge izvore, imate druge tvrtke, prodajte njima. Ako je vaš proizvod dobar, okrenite se njima. Je li to to? Ok, to je to. Puno hvala Hrvoje.